Традиции и обычаи казахов. Первая часть. Гостеприимство казахов. Традиции и обычаи. Асату, ауыз тию, төр, төрлетіңіз, төрлетіңіз, төрге шығыңыз. Бата беру, бата алу, батасын алу. Бел көтерер, дастарханға бата, ерулік, көрімдік, қонағасы, қонақ кәде, сүйінші, той дастархан, шашу. Дастарханға бата, дастарханыңа береке берсін, бастарыңа мереке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін. Әумин. Глагол в начальной форме отвечает на вопросы «что делать», «что сделать». Не істеу, не қылу. В казахском языке глагол, как и в русском, также имеет три времени – настоящее, прошедшее и будущее время. Например, Тұр, тұрды, тұрады. при образовании простого, очевидно настоящего времени участвуют только 4 служебных глагола. Тұр, отыр, жатыр, жүр. Если в начальной форме глагола всегда на конце пишется суффикс «у», то данный суффикс «у» исчезает при образовании простого, очевидно настоящего времени. Например, Тұру, тұр, ол қазір тұр. личные окончания у глаголов в простом, очевидно настоящем времени. Первое – лицо. Тұрмын, отырмын, жатырмын, жүрмін. Мен не істеп тұрмын? Мен тұрмын. Мен не істеп отырмын? Мен отырмын. Мен не істеп жатырмын? Мен жатырмын. Мен не істеп жүрмін? Мен жүрмін. Личные окончания у глаголов в простом, очевидно настоящем времени. Второе – лицо. Тұрсың, отырсың, жатырсың, жүрсің. Тұрсыз, отырсыз, жатырсыз, жүрсіз. Сен не істеп тұрсың? Сен тұрсың. Сен не істеп отырсың? Сен отырсың. Сен не істеп жатырсың? Сен жатырсың. Сен не істеп жүрсің? Сен жүрсің. Сіз не істеп тұрсыз? Сіз тұрсыз. Сіз не істеп отырсыз? Сіз отырсыз. Сіз не істеп жатырсыз? Сіз жатырсыз. Сіз не істеп жүрсіз? Сіз жүрсіз. Личные окончания у глаголов в простом, очевидно настоящем времени в третьем лице отсутствуют. Тұр, отыр, жатыр, жүр. Ол не істеп тұр? Ол тұр. Ол не істеп отыр? Ол отыр. Ол не істеп жатыр? Ол жатыр. Ол не істеп жүр? Ол жүр. Личные окончания у глаголов в простом, очевидно настоящем времени. Первое – лицо. Тұрмыз, отырмыз, жатырмыз, жүрміз. Біз не істеп тұрмыз? Біз тұрмыз. Біз не істеп отырмыз? Біз отырмыз. Біз не істеп жатырмыз? Біз жатырмыз. Біз не істеп жүрміз? Біз жүрміз.
Личные окончания у глаголов в простом, очевидно настоящем времени. Второе лицо. Тұрсыңдар, отырсыңдар, жатырсыңдар, жүрсіңдер. Тұрсыздар, отырсыздар, жатырсыздар, жүрсіздер. Сендер не істеп тұрсыңдар? Сендер тұрсыңдар. Сендер не істеп отырсыңдар? Сендер отырсыңдар. Сендер не істеп жатырсыңдар? Сендер жатырсыңдар. Сендер не істеп жүрсіңдер? Сендер жүрсіңдер. Сіздер не істеп тұрсыздар? Сіздер тұрсыздар. Сіздер не істеп отырсыздар? Сіздер отырсыздар. Сіздер не істеп жатырсыздар? Сіздер жатырсыздар. Сіздер не істеп жүрсіздер? Сіздер жүрсіздер. Личные окончания у глаголов в простом, очевидно настоящем времени в третьем лице также отсутствуют. Тұр, отыр, жатыр, жүр. Олар не істеп тұр? Олар тұр. Олар не істеп отыр? Олар отыр. Олар не істеп жатыр? Олар жатыр. Олар не істеп жүр? Олар жүр. Чтобы образовать сложное, очевидно настоящее время глагола, сперва нужно изменить начальную форму глагола при помощи суффиксов Ып, эп, па. Например, Сұрау, сұрақ, білу, біліп, беру, беріп, оқу, оқып. образование сложного, очевидно настоящего времени завершается присоединением служебных глаголов. Сұрақ тұр, біліп отыр, беріп жатыр, оқып жүр. При образовании сложного, очевидно настоящего времени к любому глаголу может присоединяться любой из 4 служебных глаголов. Например, Ол сұрап тұр, ол сұрап отыр, ол сұрап жатыр, ол сұрап жүр. для образования перехода настоящего времени глагола к начальной форме мы присоединяем суффикс времени, а затем личные окончания глагола. Например, Бару, ол барады, сұрау, ол сұрайды, келу, ол келеді. личное окончание у глаголов в переходно-настоящем времени. Первое лицо. Тұрамын, отырамын, жатамын, жүремін. Мен не істеймін? Мен тұрамын, мен отырамын, мен жатамын, мен жүремін. Личное окончание у глаголов в переходно-настоящем времени. Первое лицо. Тұрамын, отырамын, жатамын, жүремін. Мен не істеймін? Мен тұрамын, мен отырамын, мен жатамын, мен жүремін. Личное окончание у глаголов в переходно-настоящем времени. Третье лицо. Тұрады, отырады, жатады, жүреді. Ол не істейді? Ол тұрады, ол отырады, ол жатады, ол жүреді. Личное окончание у глаголов в переходно-настоящем времени. Первое лицо. Тұрамыз, отырамыз, жатамыз, жүреміз. Біз не істейміз? Біз тұрамыз. Біз отырамыз,
Biz жатамыз, biz жүреміз. Личные окончания у глаголов в переходно-настоящем времени. Второе лицо. Тұрасыңдар, отырасыңдар, жатасыңдар, жүресіңдер. Сендер не істейсіңдер? Сендер тұрасыңдар, сендер отырасыңдар, сендер жатасыңдар, сендер жүресіңдер. Тұрасыздар, отырасыздар, жатасыздар, жүресіздер. Сіздер не істейсіздер? Сіздер тұрасыздар, сіздер отырасыздар, сіздер жатасыздар, сіздер жүресіздер. Личные окончания у глаголов в переходно-настоящем времени. Третье лицо. Тұрады, отырады, жатады, жүреді. Олар не істейді? Олар тұрады, олар отырады, олар жатады, олар жүреді. В казахских предложениях глагол всегда стоит только на последнем месте. Анам дүкенде жүр, атам диванда отыр, балалар кереуетте жатыр, апам дүкенде тұр. В первом и во втором лице личные окончания существительных и личные окончания глаголов совпадают, тогда как в третьем лице личные окончания появляются только у глаголов в переходно-настоящем времени. По учебнику выполните задание «Проверь себя», затем письменно 8 заданий, домашнее задание, а также выучите 28 новых казахских слов и выражений по теме «Традиции и обычаи казахов».